Mayong adlaw sa tanan, this is Klein, yung admin sa Little Faith, and welcome to the second episode of our Little Faith podcast, Season 2, ang Heroes of Faith. Ladies and gentlemen, or Lil'Fam, atong nahisgutan previously ang kinabuhi ni Abraham. And today, I know that this character, this person is very familiar to I think everybody, no? Kaya I think siguro may mga silingan nga mo ni ang pangalan or kailan man eh. May pictures sa una na. Sir Moises. Ay, ako po, tama. Okay, so that just proves no nga dili ni rare. Giingon naman ni Kuya Gen. Dili rare ang ato ang paghisgutan karon. Anyway, wala tay lain ka hisgutan karon but the life of Moses. And then gusto na mo ni i-brought up nga topic. It's because we would like to tell you nga ang ginahimo, ang ginagamit nga mga personality sa Ginoo sa una are just mere persons. They have imperfections, naa sila mga pagkukulang sila ang kaugalingon, but God used them either way. Amen. And I am very excited to tell you guys about this. And ladies and gentlemen, sa walay paglangay-langay, but before we proceed to the main topic lang di we would just like to acknowledge ang mga tao nga naghatag og comment sa atong sa atong previous episode, which is the life of Abraham. We have ma'am ba ni siya? I don't know if ma'am or sir. So Vrenelli Gal Pueblo Montilla. Kuan ng ate. Ay, ate di ay. Okay, ma'am, maayong hapon, maayong adlaw kanimo. Daghan kaayong salamat sa paghatag og insights. Mga questions, mga iyahang gi-share dire such as kaning kung napabilin sila sa kinaan kay mao man na ang will sa Ginoo mo provide kaha ang Ginoo sa ila, and kaning vessel ba jud ta sa image sa Ginoo or image sa kalaban ba ang atong ginapakita. This is a very important thing to consider, no? Ponder. Unsa atong ginadala sa ato ang kinabuhi isip Kristohanon. Another comment from Ronel J. Bustillo sa akong classmate. Sir, daghan kayong salamat, no? I know that you have been inspired and blessed by the episode. Ingon siya diri bisan unsa kadako sa imong sipyat naay plano ang Ginoo nga i-plaster ka. Balik sa iyahang mga plano. Amen. I have known this guy for I think 4 years sa amuang college, and I also wish nga mo appear ni siya sa ato ang podcast pagbalik siguro ani bayin-bay kay naman ni siya Thailand good. And kani naistorya na ako na ganina si Sir Richie Quijano. Arso nila siya dire. Nam to dire ganina. Daghan kayong salamat bay sa imong padayon nga paghatag sa imong mga insights, no? Pinaagi ani mga comments, ma-bless pod me because we ma-confirm or ma-verify na mo nga we have made an impact, somehow an impact to everybody, no? Yes. And I think that sums up our kaning atong pag-look back sa previous nga episode. And now, ladies and gentlemen, makita niyo sa ako ang aura karon that I am very excited, and also I think kulbaan ko gamay tense, so pero ni patigbabaw ang ka-excitement, no, sa akong sa ato ang pagahisgutan karon, which is the life of Moses. We have known Moses, ladies and gentlemen. I think siguro dito sa pagtunga siya sa Red Sea, from his pag-rescue niya sa iyahang mga katawhan dito sa Egypt, and kana nga mga stories or kana nga mga features ang gusto namo hatagan og mas I think lalom nga emphasis nga atong mahimong sumbanan isip Kristohanon or isip mga katawhan nga nagpaabot sa ikaduhang pagbalik sa ato ang Ginoo. And I think dili na nato lang ngayon. I am very excited to tell you about this. Ladies and gentlemen, welcome to the second episode, no? And I would like to start this off with the introduction sa atong mga bisita. Very far, isa ni sa mga nakahatag kakulba sa ako. We have ato ang mga bisita from the previous episode, Kuya Genesis, Kuya Lehm, and Kuya Wang. Kuya Wang. Maayong hapon. Okay, so excited ba mo? Of course, yes. Grabe. Sama ni mo, nakulbaan po. Ako, I don't know sa ilang doa. Pero, nakulbaan ko in a sense na daghan og mabless kung we will share
kumbaga ma-deliver nato ang mga points and ideas Yes. na gusto nato ma-share karon. And I know a lot of our viewers will be blessed. And mo na nga padayon lang jud, no? Stay tuned lang jud diri sa ato ang program right now, specifically this topic about the life of Moses. Siguro usa sa mga naka-excite nako or nganong naka-feel ko ginani tungod siguro kay kabalo ko nga dako kayo tag agi karon or dako kay tag ma-share sa ato ang kuan karon. Of course with the help and For by the sure. grace of God, with the help of the Holy Spirit, we really believe nga naagyo tay makutlo karon, ladies and gentlemen. So I think we should go directly with the topic na, and a little background about Moses, ladies and gentlemen. So during the time of the Hebrews being enslaved dito sa Egypt, adunay usa ka Pharaoh or kaning muna siya ang tawag sa King of Egypt. Adunay isa ka Pharaoh nga wala nakabalo sa kinabuhi ni Joseph. Wala siya nakaila. Na knowing that Joseph is a Hebrew and knowing that ang impact ni governor, nahimo siyang dako ang iyang agi didto sa Egypt though he was a Hebrew, no? Wala kabalo si Pharaoh, ang Pharaoh that time kung kinsa ug unsa ang mga nabuhat ni Joseph. For And Egypt. For Egypt, oo. Egypt. And what he only saw was that ang Hebrew that time or the Hebrews that time is nagkadaghan ang ilang population. I'm only imagining kung during the time of Joseph, unsa ang kinabuhi sa mga Hebrews, knowing that they are in the land of Egypt ba? Knowing na one of the most powerful men or man or individual dito sa Egypt is an Ilaha, trupa. Trupa Yes, nila. yes, Trupa yes. nila ba? Marag, di na Katribo. imagine, uy, bay. Katribo. Ano ba, uy, nindot rin sa Egypt kay naas Joseph dito ba? Okay kay dito, ano ba? So I'm only imagining ba nga, murag to some of the Hebrew people that time, murag they can see it as an opportunity ba nga, uy, it's a nice opportunity to venture there, to live there because ingani, Natay, welcome dito, ta, na welcome someone ta, nga mo, kuan sa ato dito. Okay. And to give a little background about Joseph, si Joseph ang usa sa nakapahatag og siya ang governor nga naka-address sa famine that time. Yes. Yeah, which is a very big deal. Oh, dako kay siya kay Imagine grabe na. kay itong famine. And then wala kabalo going back to a little bit gamay nga history ni Moses. Wala kaila ang Pharaoh that time kung mula gito kinsa si Joseph. And what he only saw was the population of the Hebrews nanaghan. And there was a threat, cultural threat. Yeah, na-threaten siya because ingon pa ang Bible nga siguro someday they will overpower the Egyptians. Yes. So gihimuan ni remedyo sa maong Pharaoh. Nako na imagine na. Imagine na nagdako ka sa Davao. Okay? Let's just say the example of Davao ba. Di ba Davao is a very productive, nice kayo. And then ikaw nga nagdako dito nya one day kita nimo nga daghan mo kinig mga tagalaing nasod nga na diri nagpuyo ha, di ba? Oh, yeah. Di ba? Yeah. So murag lo. Uy, di ka taga Diri ba? Ano ba something ana ba? So murag kay feeling of murag dapat kami maghari-hari di kay mo ago ni. Oh, nya nakita sa Pharaoh daghan naman kay ni mga tawanan ni. Siguro ilahan ning mo to nahadlok ang Pharaoh and then mo tong gihatagan niya og remedyo which is I think remedyo nga dili beneficiary for both parties. Alkansi kayo ang Hebrews. Kabalo mo giunsa unsay pamaagi sa Pharaoh? He decided nya i-depopulate. Oh, aside pa ana before tama ba akong term i-depopulate? Before ana iyang gi put into labor, heavy labor ang Hebrews. Dito na nagsugod. Na siya gihimo nilang slavery kay siguro para daghan makini sila para mapahimusla nato imo nato ni sila mga slaves kay para productive sa ato ang part. Yeah. Mo gihimo slave and then siguro wala niya nakita nga na-epekto yang kuan ni resort siya to depopulation, no? Yeah. And then I'm imagining ba during that time
lahi na mo kan ang labor karon. Mm. Like ang labor karon na mga tools, na mga Tinuod. mga benefits. Manumano yun to ila sa una. Sa una kay mano-mano, kapoy init, and then wala pa'y bayad, and then latuson pa ka. Like, very, jud kay, injustice jud kayo siya ba? Kumbaga, sa panahon karon muraog, layo na jud kayo sa tinuod. Like, may imagine ako anak kay og papas karon palisdra na to itong mga empleyado, atong empleyado mga reklamo kay wala mi mabuhat kay gipalisod-lisod mi. Ang pagtuon nila sa una, palisod-lisodan lang empleyado nila kay para mas daghan og mabuhat. Latoson na to ni kay para mo times 2 ang iyang buhaton. Ana ba murag backwards kay nga thinking bitaw, kinaraan kay nga thinking baning ana sila sa una. And then so mo to ang nahitabo nga the more nga nakita po ni Pharaoh nga the more nga iyahang gina down ang mga Hebrews, the more sila nga nagkadaghan or the more sila nga thrive. So which led to more grabe pa jud, mas grabe pa jud. Heinous. Yeah. Tama, right. Pamaagi. So ang iyang gibuhat is iyang gi-convince ang mga Hebrew nga mga midwives nga if lalaki dili buhion. Yeah. Pero unfortunately para sa Egyptians ang kato mga midwives fears God. Yes. Hadlok sila sa Ginoo. Tama. So I can't imagine kung ikaw Pinoy ka and then suguon ka, uy, nang pag manganak ang kapwa Pinoy ha, dapat mamatay yun ha, dapat maita jud pamaagi nga mamatay yun ang lalaki ha. So grabe ka nga burden sa imo ba, murag di ka kaako. Unya, imagine ikaw nga nagsugo ba unsa na sa imong unahuna? Like how evil are shows the evil at the time, diba? no? Kanang imong one of your kind suguon nimo ang isa sa kumbaga kadugo sa mga tao nga gusto nimong panisyan to punish themselves. Grabe kagrusom, no? Yeah. Shows the standard of evil at the time, no? Grabe, low kayo. Grabe yung kayo. What? Yeah, grabe gid po day ang power. And noon, we already know that Egypt before is a very powerful Nation. nation. Yeah. So how much more ang power nga or ang authority nga naa sa Pharaoh that time. Yes. Tama. No? Absolute jud to, malamang. So we are now getting inside the topic, no. Nagsugod na tayo. And here comes in Exodus 2. Now a man from the house of Levi went and took as his wife a Levite woman, or in short, ang mama ni Moses. And yes. since muna ang nahitabo, ang mama ni Moses syempre dili siya gusto nga madamay ang iyang baby boy. So I don't know unsay background pud sa mama ni Moses nga ang iyang gibuhat is that para dili makita ang iyang baby boy didto pagkahuman siguro niya panganak, nagbuhat siya og kaning basket made from reeds, no? Dito from the Nile River, and then ihapong dili na ko may imagine milutaw to. Iyang naimo siya basket niya, gibutang niya si Moses. So I think grabe na po siguro background yun. Kabalo sila Waterproof. Waterproof pag masudlag tubig di na kagawas. Yeah. Tama ba? Tama. Or dili kasulod sige. Okay. Okay. So moto nagbuhat og basket ang mama ni Moses, gisulod si Moses dito sa basket og gipulutaw sa Nile River. Only to end up sa mga Egyptian gyapon, which is dili lang normal na Egyptian. Yeah, But this is a daughter of the Pharaoh. Daughter of the Pharaoh. Kung baga, sa strategy ba, na ko na-learn, no? Kung baga, if you will hide something, ayaw i-hide it to sa pangitaunon kayo. Hide it in the most visible. Gets mo? Naka-background ba? Yeah. Nakaya ko. Kanaganing, nakikita ano good ad sa Shopee ba? Tawanan lang po kay ang katong product kay bato good niya. Pag imo nga briho na dito butangan sa susi niya. Kanang bato pwede dito sa tubangan, butangan kilid dito sa area nga dali kay makit-an ba. So mo na ako ang na-learn mga tama no, di ni kailangan na lubong po nimo dito asa ni may butang hasul kay kwao dito na lang sa pinaka kuan area nga dali nimo makit-an. Para mas jud. And that started the life of Moses, no? Yes. The time nga nakuha siya sa daughter ni Pharaoh, nakita sa daughter ni Pharaoh, and then to cut the long story short, iyang gi-educate si Moses to be I think the prince of Egypt, no? Sakto og
Ang akong nabasahan dito kay gisugo niya tong bata nga okay padakan ng bataan na yan. I will give you wings. I will give you wings. Tama. So in short, wala og katong daughter's pharaoh gamit gyapon niya power ba nga dili ko mabuhi ana ako lang. Ikaw na buhi ana pero tagaan ta ka og sahod or sweldo. But the thing there is nagkaroon og nalusot ba? Kumbaga ang igsoon ni Moses, gihatod ra pud si Moses sa ibalik sa iyang mama. Tama. Ang padako ni Moses gihapon, ang iyang mama. So that brings us to the first point that we will be talking today, no? Naay nag-send sa among GC, no? Nga dito sa Little Faith, nakabutang dito. Unsa to bay? To have faith is to let go. Nan. Uy. Heavy. Let go and let God. I can only imagine the mothers, mothers kanang despair nga ato nga government decree unya she has no choice na instead i-hand niya iyang baby to be killed, iya na lang i-let go iyang bata. And then wala jud, I believe nga wala kabalo ang mama kung asa siya padulong. Wala. Murag let go jud to nga let go of your own son. Murag Abraham Isaac moment tapos siguro to for Jochebed bitaw at that time. That is why tendency mo gud sa ato ay nani. So good na nato incorporate sa atong daily lives. Yes. Na mga usahay nga i-test ang atong faith, no? Sulayan ta. And then tungod kay ang tudlo sa ato every time nga naata in despair ta, sa atong first himuan, atong yampo. Lord, ako nang isalig sa imuha. Kay dili na ko ni kaya og ako lang. Lord, ikaw na ang bahala aning tanan. I entrust all these things unto you. In Jesus' name, amen. Pero inig ka man nimo og ampo. Mabalaka gyapon ka. Tama. I think we are wired that way. Ako mura og ingana lang jud mo dagan atong human thinking ba nga like naay problema nato bisan pa og itudloan ta sa mga ginikanan nga iyampo na pero di mo malikayan nga magproblema gyapon ka. But what we don't realize, most of us is that when God tests our faith nadyo'y problema. And pag naay problema jud, every time it's proven all throughout the Bible and all the heroes musulod ang miracle sa Ginoo. Amen. Amen. So when you have a problem, ang atong tendency muno na ta magproblema ta, but ang atong wala nakitaan is that is an opportunity for God to bring miracle in our lives. Mao gyud. Nakoy nabasahan did you know nakabutang dito, did you know that having less is an opportunity to give you to enable to God give you so much more. Diba? So, another thing is that kung mag-ampo man lang galing tao, do makaingon ta nga we are wired that way, and then mag-ampo ganita about something unya mabalakag gyapon ta, I think it renders our prayer useless. May pagwaan na lang siguro ta nag-ampo. Ako personally, this is my own opinion kay ako mismo sa ako ang siguro sa ako ang Christian life murag na-practice na ako nga feel na ako murag dili kaayo ko nagapangayo og material things sa Ginoo. Nana ko. Ako ang practice akong kagayon is kung unsa ihatag, then ihatag. Kung unsa dili ko kay always mabutang sa kung una-una nga kinsa man ko para mangayo og inani. And then dili pod na ako gusto himuon nga something like ATM ang Ginoo inana gani. Sugar daddy. For example, nag-take ko og board exam inani nga Lord og papasaron ko nimo. Then salamat kayo. Pero pag dili ko niyo pasaron, then that would be fine. Wala jud ko, as far as I can remember, wala ko siguro except ana mga emergency nga safety. Tama. Mo biyahe ko diri akong April lang jud ana is ang success kuan ug ang safety ana, pero kanang material gani kay murag tabu para sa ako ang mangayo inana. So what would I like to say is that every time we pray, let us practice nga to leave it all to God. Tama. Ihatag nato sa iya. Nga puslan man nga kay kung maghunahuna man gyud ta, would it be quite bastos para sa Ginoo nga
imong giampo sa iya ha, pero naghuna-huna gyapon ka, so in short you still have Okay, salig. doubts. Ah. So para sa ko ha, it renders the prayer to be useless. So mo to Murag kuan no, murag Jochebed's trust to the Lord nga gi-entrust niya iyang anak nga kaysa sa kay wa naman kay ug mosunod lang ka sa gobyerno ato patyon man imong anak. Pero no, I think God has other plans for my baby boy. So I will just leave this to the Lord. yes. And then the plan ang Ginoo. Then wala siya kabalo yun asa wala padulong. siya kabalo. And how are unsa kadako ang odds nga padulong didto sa Tama. Pharaoh's The uncertainty daughter, diba? ba? That also teaches us another thing. That after prayer, after letting go, let us not doubt God nga basig dili ni mahitabo or basig na ay mga dili maayong mahitabo, because God had always Na siya plan. had something Na siya plan for nga you. makaayo para sa imuha. Over and over again, ako ang ginatawag na leap of faith. Nan. Like, dili tanang butang or nga desisyon na natong kinabuhi, there's a certain answer. Even in life, in work, in business, there's always an uncertainty. The question there is, you as a person, how would you deal that uncertainty? Like, unsa mo reaction to that ba? Like, are you going to feel desperate? Or you will become hopeful? Hopeful in a sense nga you know someone will Amen. help Naadyo'y you. mahitabo. Yeah. Nadyo may Diba? tabo. And I've proven Nagyud tay amahan sa langit nga magpiyansa sa tuwa pagawas ani nga sitwasyon ba. Ingana bitaw nga realization. Amazing kay no? Isa pud sa ako ang motto nga therefore pinaagi ani nga panghitabo katong pag-release sa ni Jochebed kamo sa Nile River. I have really learned that letting go is dili lalim. Dili lalim. Dili sayon. Dili sayon. But, 'Di ba? Letting go, yes. Oh. dili lalim. Sabi. So, however, if you do that, You're letting God work His way out. Amazing. Sir Wang, sa may maingon naman na Sir Wang. Kanina hilog yes no. Nang hinuklog ko sa inyong kuano. Yes. Grabe pa hinuklog nako yung mga moments of silence guys. Because no, bitaw. Mura kong speechless mo nung kuano. which shows the seriousness of Yeah. the kuan ba mga people. Nagsugod pa ta ha? Oh. And birth pa lang niya. Guys, Birth pa. Birth pa lang niya. Nag-isgutan. So, lata lang mo. Ulat lang. Lagi. So, yeah. Lagi by the way. Parang na-feel ni Kuya Wang ko, na-feel mo. Bitaw no. Before I jump into the what you have been discussing. Yes. No. I just want to move backward a little bit, Okay. especially when we are talking about the oppressions that these Hebrew people experienced in the hands of the Egyptians. Now, I think there is one thing that is very poignant that we need to understand, and I think it's quite relatable to us. No, as followers, as believers, Exodus chapter 1, verse 12. It says here that the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they were grieved because of the children of Israel. Don't you ever think that the life of the believer is a smooth path leading to heaven? True. Amen. The moment you accept God and Jesus as your personal Savior, the enemy is waiting on the other side. And there will be oppression. There will be sufferings. But those who have suffered for Christ's sake, di ba, na mga promises ngayon na. Mga ka-little faith atong hinumduman that it says here that the more they have been afflicted, the more they multiplied and grew. In other words, maybe we are experiencing that kind of grievous experience, Amen. troublesome suffering in our lives today. Probably, there can be reasons for that.
maybe we are experiencing this as a result of our wrong choices. Maybe it is an outright intervention of the enemy and his subtlety against your life. I don't know. Whatever the case may be, always think about this. God will be giving you the reason to be hopeful because He's there to pave the way for you to have an escape. Amen. Amen. And that can be a Uy, blessing. Amazing. Daghan magug kaayog mga depressing situations atong kinabuhi Kaayo. tungod sa mga problema o sitwasyon. We are thinking that the more nga nag-serve ko, mao na hinunin ni tabo. Mahayahay. True. oo. The more Very nga common. nag-serve ko, uy, wa ko ka pasar. The more nga mauni akong ginabuhat, murag wala man na maayo akong relasyon sa mga tao. So, there can be, always remember that it is also biblical. Once it is written in the Bible, if it's a problem, God will be giving a solution for that. So, hinumduman nato, mga ka-little faith, that naman tayong mga suffering karon, just like what these Hebrew people experienced in the hands of the Egyptian, the more they have been oppressed, the more God showed them the miracles in front of them. Amen. Uy. And it's one thing to say that you know about His miracle, it's another thing to say that I have experienced it. Amen. Mm. And it's very important to know that because we are not just theoretical Christians here. We should be experiential Christians by the grace of God. So can we also say, sir, with that in mind, can we also say that every time we experience hardships, broken relationships, grabe kay nga mga pagsulay, grabe kay nga failure, is it also the chance that we Could grow. Could go improve to Jesus Christ and improve. allow Him to Every hardship is an opportunity to be closer to God Kana and feel ba? God's Yes, yes, presence Yes. closer to And you. then when you allow yourself to get closer to God, and then God is there waiting to fulfill His end. Is that somehow the can we also say that like na biblical. kanang aron ba kanang syempre sa mga kabataan karon, no? We are in the generation of very stressful. I've experienced now all throughout the di man ko dugay ng buhi aning kalibutan, pero at least I remember during our time by wa man ting ana ang mga problema like depression, anxiety during high school. I can't really remember man mga introvert scenario something. Nganong karon sa mga bata naa naman by grade 7, grade 8, grade 9 yung mga problema and not to mention most of your students came from a broken family ba? No wonder na there's a lot of things nga nahitabo sa mga kinabuhian ng bata. And they don't know. Mo na ba? Wala mo kabalo kung unsay promise sa Ginoo sa inyo, ha? Tama. Mao. And it's amazing because it says here that the more they have been afflicted, the more they multiplied and grew. In other words, God is still there to perform His promise to Abraham, even to the lineage of Moses. Despite Amen. of Right? despite of maybe your perception or the perception of everyone na luuya gid kay niya. No grabe giyang kaagi ba. Yes. Grabe pait gid siya. Nya ikaw pod la pait jud kay ko. Ana pero wala ka kabalo nga nalagi plano lagi. Yes, yes, O yes. nagdagan na ang plano. It's amazing because when when we are Bible believing Christians, it would give us a different view in life. Pag makita na to ang mga tao, mga ka-little faith nga mo na ilang experiensyahan karon, dili ta hopefully magunahon na mao maguna siya, mao dyan nilang ginabuhat. But we should be thinking about, wow, I'm excited with the kind of miracle that God is about to perform. Sir, nakoy nakita sir nga trend sa Facebook karon nga. Yeah. Lord, pwede dili lang sa ako ay muhang strongest Christian today kay kapoy naman god. Nakakita akong meme nga ingon nga Lord, tagay pa kog strong battles niya ni naday naong dito ni Kristo nga. Although I don't know if it's gimo ba to nga as binuang, pero nakita na ko na ana tong isa ka tawo na give me stronger battles. Ya, di ba kay common man to nga meme, so it's a counter meme na Lord, give me stronger battles niya na din ang Jesus Christ figure dito. Now we're talking.
Meaning, Okay. Lord Okay is na. good to give Yeah. is placed maybe for a Christian nga. Sige Lord, ganang di siya mo shy away sa challenges in life, because every challenges nga, as we have established earlier, is an opportunity to be closer to Lord, God. here To I feel am. God's presence Diba? nga duol gid kay ginuos ko ano. Yeah. It's amazing. So ako una-una po ba? Oh, we don't have to expect for things to get better. Yes. Let's expect things to get worse so that God can come in. But that is just based on our perception. Because if we knew, pero siguro sa atong kapagkatawhanon, like you said nga, we are wired that way, natay times nga anxious ta ba? Anxious kasi is fear of the unknown. Wala ka kabalo mo lahutay pa ba ni akong sweldo para sa akong duha ka anak, para sa akong asawa, anak bitaw nga mga thinking. Pero if you look at the brand border of skills nga nakalingkawas mo gani ang mga sinauna nga mga tao nga mga Kristiyano sa mga sinaunang panahon, di ba? Of nalang tayong ana siguro nga pagtuo, nagitay comfort despite sa challenges. Pero di po nato malikayan nga makasulay, maka-feel po daging ana, di ba? Hearing that fact ba, it leads me to the question nga. Kabalo ta sa story ni Moses, no? And for those of you who have not known nga, niabot ang panahon nga si Moses, due to his humanity, nakapatay siya. Pwede Na. na to i-discuss briefly ang background bitaw ana bitaw kay Why that happened? Oh, Sure. Nindot yung background kuan, ng ano. ang we ano ta nag-stop ta atong gikuan gid nakita sa Egyptian princess si Joseph, and then gipadako siya gihapon sa iyang family. Moses, Sa Pero- balay sa Hebrewanon. Nakoy gusto i-input ato nga sumpay. Sige. He did that, and then he forced himself to get away. Niadto siya sa wilderness. And then dili matanggal sa akong huna-huna nga God has been very persuasive to Moses to participate. Gihatagan na siya exact instructions word for word, and then every instruction niya moingon si Jesus, ang Ginoo dito nga, if you do this, then the people will believe you. Wala siya nahatag og Might. option ba nga might believe you. True. Kung imo lang ning buhatong word for word, Will. the people Certain. will believe certain you. siya. And then inani, kung atong basahon side step lang ta kadyata, og atong basahon na nga dira nga mga verses, Moses was also, kung unsa ka persuasive ang Ginoo, Ingana po siya inana kahesitant. kahesitant si Moses. Tama gyud. And speaking of which nga katong, Lord, give me stronger battles. Now we're talking. I think nalayo si Moses Ato nga senaryo. ato sa Ginoo. That is why God knows nga si Moses dako kayo og impact para masave ang katawhan. Or dili lang masave ang Hebrews, but to all the generations that would follow. And I really need to reach him out. Mura gani Oo. kaning ang Ginoo na gyud ang namugos ka Moses nga apil lagi ani, sulod lagi ani kay dako kaayo ka og impact nga gusto sa Ginoo ba nga maduol si Moses balik sa iyaha. Gusto ang Ginoo nga mo undergo dili mo sugod si Moses kay tungod inani siya mahadlok slow siya in his speech, or mahadlok siguro siya mo atubang og mga problema, pero God wants Moses to be closer to him. That is why God is very persuasive nga participate ani, I will be giving you battles so that we can build a stronger relationship together. And it amazes me how God reaches out to individuals just to make us closer to him. Wow. Amazing, Wow. no? Praise Speechless God, ko. ana. No matter how hesitant we are. Yeah. Now, let's make that question even heavier. No? Uy. The why? Katong ingon nimo nga sa to, ang pagpaningkamot sa Ginoo nga mahimo kang closer Sa iyaha. sa iyaha. Nganong mas nahimo ng bugat dira kang Moses? Why? Because early on sa iyang life, mga ka-little faith, actually, he has already been molded by the moldings of his mother. Kana dito sa balay. Yes. I think isa pod sa murag nakalangyaw kang nakapalayo pod sa relationship ni Moses with God kay nasagulan magud siya og teachings from the Egyptians.
'di ba? Because he was trained to be we all know Moses is he's well versed, 'di ba? Tungod kay Yes. he was trained to be a prince of Egypt. Pero Sponsored. tungod ana nga nasagulan ang iyahang kuan, ang iyahang upbringing siguro, that is why inato ang nahitabo murag nalayo siya sa Ginoo. But going back a little ba, gusto lang na wala magud nato, nakaligtaan magud nato nga why nahimo niya nga ang isa ka slave master ba to? Ay taskmaster. Taskmaster. Egyptian taskmaster na ano jud niya. Napatay niya. Tungod kay 'di ba? Na ano, 'di ba? Sige, unsa tayo moingon? Ang akong ato is katong buto nga he was educated by his mother, Yeah. and then na-mention po ni Sir Klein na sponsored man gud siya sa royal family sa Egypt. So and then so I think na place put sa burden sa iyang heart ba for redemption for his people, pero he made it into his own Yes. by his own means. Devising. Nakita niya iyang katawhan nga gipasakitan sa mga Ehipto. Ang iyang gibuhat, gipatay niya ang Ehipto. Kana. So moto nga tungod ato nga iyang gibuhat niya, nakabalo siya nga nabalaan sa mga tao nga nakapatay siya ning langyaw siya, nagpalayo siya. So moto hinungdan kay abi niya, it is a war against culture, it is a war against government, it is a war against bitaw. So abi niya ang ato ang fight nga giburden sa iyaha. Unya giact niya, pero it just made him more distant to God, na naabot siya sa wilderness after ato, natanggong siya for 40 years dito. So, in short, because of his own devising, cascading effect gyapon. Kay Abraham, no? Oo. Pareha Ana sa gyapon, iyang kuan. sipyat ang kasipyat sa tao kay murag lahi-lahi nga higayon, pero murag mao orang ilahang rason ba. Yeah. Tungod kay gusto nimo matigbabaw imong kaugalingong na. Nakita na ko po no, nindot yung punto ni Brother Iboy. Isa po sa importante nato nga paghinumduman, nganong nagpabilin manggihapon tong little faith dira sa iyang kasing-kasing nga. No, grabe no. Isa maunay nahitabo sa iyaha. Uy, murag ni-deviate na pero nabalik gyapon siya sa track. Grabe no. Dari na ko gusto nga muhatag po kog punto kung unsa ka importante ang molding sa iyang ginikanan sa iyaha. No, none. And I would like to take most of my point about this number one point Okay. nato, no? Nile and Pharaoh's daughter. We need to understand that early on, Moses is supposed to die, right? Yes. Yeah. That was actually the instruction given by Pharaoh to the midwives. The thing is, the midwives should not be likened to the Egyptian women in the first place. Ingon pa nila, we're not like the Egyptian women because they have fear on the Lord and on God. And as a result of that, God paved the way. Then He showed the way what should be done. And then, mo to inhitabo no, buhat sa ko. By the way, for 3 months, no, if you would study the historical narrative of it, it was actually 3 months that in the hands of Jochebed, Moses was still molded. No, it was still Jochebed for 3 months. Nagdala kang Moses. Iya yung gisulit ang time to be with her son. After all, this was my son. This is my son. Yeah. So akong buhaton kung unsa man akong dapat mabuhat para lang sa iya samtang magkuyog pa mi. And then after 3 months, di na jud niya mataguan, so I need to let him go. So ato to nakuha tong punto nga letting go ganito. Yep. It's very hard. Can you imagine thinking about a mother living his Yes. gawa sa itong mga naanak ng Ay, mga dili una-una, no? makaya, eh. Isod yun na. No? Hebrew woman good siya. Yeah. Dili na siya ma-compare sa mga Egyptian. Now, the thing is this. One thing, ganahan pa dyan ko, midwives, please, mga ka-little faith, please, atong ibutang sa gamay nga, memory card sa atong brain. Midwives, next, Jochebed, the mother of Moses. And then, while he was floating, there was this eyes watching over him. And it was Miriam. Yes. Ooh. Yes, the ate. The ate, right? Yes, The ate. And From afar. Yes. From the distant far, he was looking. Yeah. I think Asa hitabo na he was my buhayo? I think that was my brother. Something. And while he was floating, then the Pharaoh's daughter, right? Then Pharaoh's daughter, makasulti jud ta nga Ehiptohanon jud. Yeah. Yes. No.
Pero naikaluoy, no? Gusto niya nga makuha ni nga bata. And so, ni-intervene na po dayon si Miriam. Now I like this. Pag intervene ni Miriam, I think God really orchestrate these things to happen. No. Amazing. At the point that a Jochebed, pagbuhi jud niya, it was actually one of the most painful letting go. Pagbuhi nga iyang gibuhat sa iyang kinabuhi. Yep. Buhi anak ko niya kung anak, ikaw ni bahala Ginoo. Mhm. Then just a moment from that, here comes Moses. Balik siya. Balik sa iya. God intervened and Yeah. God used Pharaoh's daughter who was an Egyptian. True. Midwives said, "We are not like the Egyptian women. We are Hebrew women." For here comes. Now, the players around the lives of Moses were women, Yes. sisters, so to speak. Ang kalibutan, nagsilibrar karon og woman. Women. Wow! Palakpakan natin mga Connecting Lil'Fam na moment. If I'm not women. mistaken, it was in I think Yeah. it was in 1975, I think. Yeah. March Grabe. 8. March 8, then it was extended into week-long, then month-long celebration. Then the world gathering countries. This is really the Women's Month, Yeah. March. Gituyo ni Women's mo, Day, bay? March 8. Now, why it is so important? Because sige tagisgot sa kinabuhi ni Moses, no? Hisgot ta sing kinabuhi unsa nahitabo dito. Gani. Atong nalimtan that early on there are women Supporting. faithful and used by God to mold him for him to be safe. Amen. And I like Palakpakan that. dyan natin mga women. Bay. Pakbakan sa nato mga mama, mga sisters nato. Wife. Happy Women's Month. Salamat kayo. Gusto ko maghatag og kuan diri. Kay na-touch kay ko ba? Boy, I think makarelate kay ka ni Boy. Miriam. No, daghang kitag mabati itong kang Jochebed, kang Miriam. Miriam was watching over her brother. One time, akong anak, pag magtumiglaing lugar, pag kanang yaga-yaga sa mga tawan, baka di po na ito pugngan, nga moingon nga, akong ibili ni si Frody, ang pangalan sa kong bata, ay Frod, ang pangalan sa kong kinamanghuran is Frody, ang ate is Klikli. Pag ingnon nga si Frody, ako lang ibili ni si Frody dari. Moingon din na si Klikli, no, muhilak to the point ka muhilak na siya masuko. Ngun ana siya ka-protective sa iyang manghod. Tinuod. One time, just a couple 3 weeks ago, na ako'y estudyante nga lalaki, yagi, alam yung story, yagang buli-buli ba? Sa ate. Nihilak ang manghod, ng estudyante na ko. Nibalaan man sa ate, ni-atake dito sa classroom. though I'm not trying to say that it is a license for her to do that. That's Yeah. wrong. But to some extent, I understand her. Why? Tungod kay dili ko gusto nga mo na imong buhaton sa akong manghod. Bito. You see? You know what? For how many times boy nga mo nagibuhat ni insi mo? Right? Bitaw. No? Ah. Na ni Ma'am Jem Yeah. mo. Sa akong mga ate, sa Hi akong bro. mga ate, salamat. Hi. Hi bro. You know what? Ate Vrenely. This is really true that our relationship in this world, regardless of the kind of relationship, all of these are schoolmasters to gauge the kind of relationship that we are having with God. We are having with Jesus Christ. No? Pagbasa na ko ang nakahinuklog ko, ni hunong dyan ko makaigsunan, mga ka-little faith, ug nagtulo dyan kong luha. You know why? Because one of the most important questions that we are facing each day is that what are you going to do with Jesus Christ? Moses is not just a simple historical narrative here. Si Moses, naningkamot si Miriam, ang iyang mama, midwives, even the Pharaoh nga maproteksyonan si Moses. Sa atong eksperyensya, sa atong kinabuhi, ako gitagaan ko sa Ginoo, uy, giproteksyonan ng imong ang manghod nga anak, giproteksyonan ng imong lalaking estudyante sa iyang ate. And this should taught me, supposedly, to know unsa man ang pagproteksyon nga akong gibuhat sa ngalan ni Kristo karong panahona nga grabe ang pagdaot sa kalibutan. Amen. Amen. Ka-little faith, I can see the coherence
of this historical narrative into my spiritual situation now. Hinumduman nato nga kung unsa ang isa sa pinaka-importante nga question nga ato yung ginatubang sa matag adlaw. The name of Christianity today in the present age, ginadismantle na siya sa kalibutan. And once the name Christianity is dismantled, way laing madismantle nga pangalan kundi ang pangalan ni Kristo. Ang pangutana, unsa man ang imong buhaton kang Kristo niining panahona. Grabe, no? Is it the kind of protection Miriam had towards Moses? Jochebed has towards Moses. And the midwives, Pharaoh's daughter to Moses. Unsa man ang atong buhaton kang Kristo. Because we need to understand that Moses and his life is actually a type of the life of Jesus Christ. Grabe, no? Grabe, no? So, isa lang nakapunto nga ako nakita, no? Isa pa lang Sa to. birth pa lang na. Isa pa lang to. Isa pa lang. So, hopefully, nga mahimo tang maigmat mga ka-little faith sa atong ginabasa sa Biblia o sa atong mga eksperyensya nga, uy, nag-lead juday ni tanan kung unsa atong relasyon kang Jesus Christ. I see. Heavy Okay, kayo, no? grabe. Heavy kayo, Jud. It gives me... Always remember. Wala pa din naman, sorry. Na-emphasize yun sa kuha noon sa atong role as Christians. Yeah. No? Dili lang sa ingon nga Kristohanon nga. Chill lang. Can I read a quote? Sige. Okay, Sige, yeah, sir. go ahead. Sinja jo kay makigsuunan kay ako makauban diri sa cellphone. Ako kani mga hard copy jo kay medyo primitive kayo na inyong banda rin inyong Kuya Wang, no? Pero mga ka-little faith, gusto lang kong basa sa akong tereng. Nadyo diri ang mga ipamemorize na ko nga mga spirit of prophecy ba. And I like this so much. While I was in the mission field as a missionary by the grace of God, mo jud ni isa sa nag-fuel kanako ba. It's very important. Basahon lang na tan-aw na to dili ba ningilngig. Tribute to faithful mothers. Ha? Kanang mga dalaga pa dira. Manghinuklog tani ha kay mahimo mo jud tang dalaga. If you are not called to be single all your life, you need to be married by the grace of God. Duhara jud. Okay? Yes. No, singleness is a ministry, might as well as married life is a ministry. Amen. So magbantay ta kung asa ta gitawag sa Ginoo na. Now, tribute to faithful mothers. Messages to the young people, page 333 in the year 1881. Basahon ako ni. When the judgment shall sit and the books shall be opened, when the well done of the great judge is pronounced, and the crown of immortal glory is placed upon the brow of the victor, many will raise their crowns. Isaka nila ilang mga crowns. Langit niya. Many will raise their crowns in sight of the assembled universe and pointing to their mothers. Grabe, no? Wow. Pointing to their mothers, mga ka-little faith. Ingon pa dre, pointing to their mothers, say, she made me all I am through the grace of God. Grabe, no? Her instruction, her prayers have been blessed to my eternal salvation. Grabe, no? Woo. Then, Child Guidance 568, the angels of God immortalize the names of the mothers whose effort have won their children to Jesus Christ. Grabe. Grabe, It's a no? task. If you think that it is not in the Bible, well, you need to understand the story of the life of Moses. Yeah. We all knew Moses, no, with the leading of the Hebrew people, with the facing of the Pharaoh, the plagues, no. But there is a great preparation, I know, prior yes. to that. Prior to Greatness. that. Prior to that, the responsibility Yeah. that is given to him, no. Grabe, which shows us the responsibility, Jud, na we should took as to take care of our mga ka-little fam po nato nga nagtubo pa nila mga Yes. pagtuo sa atong pamilya mismo, no. And if you think that the calling was just exclusive to the mothers, maybe you forgot Miriam. Miriam probably was single, Yes. a single sister. How about daughters, the Pharaoh's daughter? How about the midwives? Do you think all of them are Married. married and having children? No. So the calling is not only for the mother, but even
Wala pa tanamin nyo. Grabe ang preparation. So that seed, that extreme effort to plant the seed in Moses na nakapatay siya, naabot na siya sa wilderness, nagtago siya for 40 years. Kato nga seed, nara jud to siyang kasing-kasing. Nara jud to siyang kasing. Pagkakita niya sa burning bush bitaw, sa mga ka-Lil'Fam, no, I think masubay man natong but from the wilderness nakita ni Moses ang burning bush. Dito ang katong seed nga gamay kaayo nga 40 anyos na dito nga ningkaging nang yuta wa na takabulo alusing naman na baligya na lang ng lote wa takabulo nada ning turok dito nga kato nga liso muto siya pag ning turok to sa kasing-kasing nga muy mag-lead sa mga tawhanon padulong sa promised land. Yes. Grabe. You know, Amazing. after siya gihatag sa Pharaoh, balik sa iyang mama Jochebed, do you know how many years was that? 12 years pa siya gimatuto sa iyang anak, sa iyang mama. Grabe nga preparasyon. Basahon ako mga ka-Lil'Fam, no? She kept the boy as long as she could, but was obliged to give him up when he was about 12 years old. From his humble cabin home, he was taken to the royal palace to the daughter of Pharaoh, and he became her son. So naanak na siya sa Pharaoh, sa Pharaoh's daughter. Then it says here, yet even here, he did not lose the impression received in childhood. The lessons learned at his mother's side could not be forgotten. There were a shield from the pride and infidelity and the vice that flourish amid the splendor of the court. Sinduta pagkasulat Kay I was imagining na when you're a son of a prince, siyempre taas magugayo ang pag-regard sa ilaha bilang royal family. So dili na to malikayan ba nga maka-develop kag pride. 'Di ba? And then mabahiran og kanang 'di ba selfish intention imuhang heart, imuhang huna-huna ba? Human and as we here are. it comes because of the effort of the mother, the ministry of a mother to his child. Wala nabahiran. Ani nakabugat ang preparasyon, no? Wala pa ganita nagisgot sa mga giatubang ni Moses dito nga para makuha lang gid ang mga tao sa Ehipto. Ani nakabugat ang Grabe, preparasyon sa Exodo. Grabe. Yes. Because we are thinking that the preparation for Exodus was only the 40 years wilderness. No. 40 years, di ba? 40 years at Egypt, 40 years in wilderness, then Exodus. Yeah. Now to touch the responsibility again that the burning bush, no, the responsibility that God is to be given to Moses at this time. With all that preparation, grabe ang hesitancy ni Moses. Yes. Di niya dawaton. Niya 40 anyos na ni siya nga nagtago sa wilderness. Unya butang na to nga napa siya gatong mga tuig nga ginagtubo siya sa Ehipto. So butang na to 50 anyos, 60 anyos na sa si ani nga nakita niya ang burning bush. Yeah. Nakabalo siya sa nagya po ng kadlok sa Ginoo saya kay kuha man niya yang chanilas ning luhod man siya. Kana siya nga point gusto nako. I really appreciate it nga kanang apil kana nga pinakagamay nga detail gani gisulat. It is because it made me consider or unsa gyud di ay kabalaan ang Ginoo. Nga giinan siya nga Moses, remove your slippers. Yeah, sandals. Sandals tungod kay the land that you are stepping on right now is a holy ground. Yep. Dili magani nato isulod ang ato ang chinilas sa atong balay. Di bigay na holy. Di ba? How much more, di ba? Unya si Moses napalayo na siya, dugay na kay siya nga wa ni balik sa serbisyo sa Ginoo. Pero katong liso naagi hapon pagkigstorya sa Ginoo sa iyaha nagyapon ni tungod kay mibati mo sa hadlok Ginoo. Wala man siya nahadlok, wala siya may atubang tungod kay nahadlok siya makitaan ayang naong sa God of Abraham, God of Isaac, and of Jacob. Compared to Adam, no, and Eve, nagipangita sila sa Ginoo, nanago sila. Nanago yun sila. Pero si Moses pero at this point, grabe kay bang burning bush moment gani nga gipangita na kas Ginoo, pero ikaw murag kuan ka ba? Step in, step out ka ba, no? And so may grabe.
Pasensya na kayo mga Lil'Fam. Kay marag wala pa na ano ba, wala pa na align ng mga brain waves sana. Grabe no. Ah. Which made me appreciate more the story of Moses. That's amazing, yeah. Which we felt from the start of this episode while we are discussing the heaviness of every topic bitaw. Wala pa ko na mag-process sa first Yeah, ako day. po. Unya at with all this responsibility si Moses gaduha-duha gid siya. Gaduha-duha gid siya. Nga you will lead the people of Egypt, you will face the Pharaoh, and then you will do this, and then after that they will give you the tagaan mo, ihatag sa inyoha ang privilege nga makasimba mo balik sa inyohang Diyos. No, I like the connection or the relevance of that story into our lives. Because to tell you honestly, we need to understand that if there will be a place of which we should be molded first, it should be at home. Yes. Don't you tell me that when Moses was educated, he was trained in Egypt Yes. for 40 years. Yes. With the top education Yes, top available education at the time. because if na may ace class kaayo dapat siya si Moses na dito, Yes. right? Now provided for the royal family, right? Yes. Now don't tell me that wala jud na siya nag-inflict og something lahi sa Mishake sa mindset ni foundations. Moses. Yes, It true. really shaped him into an Egyptian nga ano Figure. ba? No, figure. Oo. That is why siguro napatay niya ang gantong taskmaster. Sige. Now, my other point for that is, as parents and future parent, then sa atong mga ka-little fam. Sa atong ka-little fam din ha. Ya, naman po tayo maminaw diri gud nga mga parents Mayang po no. parents. Yes, true. Oh. Wala pa nangapa pa sila ang parenthood ba? Oo. Para sa Kining hinumduman nato nga siyempre magpa-eskwela man ta sa atong mga anak no. Yes. Ayaw pagunahon na nga pagpa-eskwela nato sa atong anak. Asa man nga school, it could be in private school, Christian school, public school. Unsa man ang klaseng Moses experience nga ma-experiencean sa atong mga bata din ha? Is it Moses probably in school of the prophets, or Moses or Samuel in the school of a prophet, or Moses in Egypt? Yeah, true. That is a nice nga kuan Yeah. Because nga that's a comparison. reality. That's a Yes. reality. Yes. If dili jud nato malikayan nga kinahanglan jud nato mapaskwela tong bata, mao ni murag diri jud ni sa public. If you think that can be an education, I'm not saying that that's bad education there. Yeah. I'm just telling that there can be a possible infiltration of worldly nga mga infiltrations Yeah. ba. Sometimes the question is not like that. Sometimes the question is, how well do you prepare your children Yes, before that time even Follow-up happens? question with that in mind na, did you think, or some of us think na, because of that Egyptian education of Moses, muna ang hesitant kay siya mudawat sa responsibility sa Ginoong gihatag sa iya ha? Nakay nga na nga factor? It could be. Pwede siya possible. Pwede siya mahimong factor. But I'd like to go back to the idea nga kana bang magpaskwela ta sa atong anak ba? I think ang challenge sa modern parents karon is like you being kumbaga di nimo isalig ang learning sa bata sa school lang. Yes. But sa imong Yes. panimala, you have to make sure that you are providing the education sa imong anak nga maduol sila dito sa Ginoo. That you are providing ikaw as parent, imong imatuto ba on a daily basis na kaning mga bataan ni magdako nga nay kahadlok sa Ginoo. And it's very important Yeah. because what happened in the experiences of Moses for the first 12 years affect the latter years.
sa iyang Yeah. kinabuhi. True, no? Yeah. Oo. No? Ang iyang disposition na may mga deviations sa mga methods o sa mga teachings nga iyang na-experience, pero ang firmness, Foundation, ang Jud. foundation Na na dito. gyapon kang Moses. True, true. Amen. No? Now, ka-little faith, ka-little fam, sa mga ginikanan, as teachers as we are, mga teachers, no? Gasya sa Ginoo, pagpahinumdum pud ni kanatong tanan nga dili lang pud nato isalig kay si sir o si ma'am mo nang ginabuhat Yeah. sulod dito sa atong no? Musulti jud mi sa tinuod nga ang mga challenges, usa sa mga challenges jud kaayo nga among gina-experience every now and then sulod sa eskwelahan. It's not actually really a problem inside the classroom. It's actually a problem inside the home At home. nga gidala nila diri sa classroom. Yeah. And people are thinking that we are those superhumans that who would change right there. Cure it all. Magically Ana lang ba, have a no? solution for that. No. And we need to understand that teachers are humans too. No. Yeah. Yes. Especially karon sir, nga na mga issue nga mga Oo. teacher na nag-live tas ikasab-an, gay sa moni tas daghan kay comment ang mga kuanda yon, mga commentators na ano, mga teacher des Pilipinas is toxic and ana di na jud mo kay ana. But yeah, going back to what you just shared, we forgot that these people are also human. Mm. And me personally, in my experience, I've taught elementary. And sa akong observation lang ha, katong mga bata nga find hard to read, when I try to talk to their parents are also non-reader. And then I question, saan mo ginatudlo sa mga anak na nakasabalay? Wala, di ko kabaluan na. Ako magay, di ko balong basa. So, how would you expect me to solve that? Nga ka ng problema, wala man na nagsugod diri sa eskwelahan. It started at home. No. Kung pwede pala nga nakasab-an ni mong parents ba? Parents Pero ay di, mo tudlog basa. Lami king ana na lang, no? Lami king ana na lang, unta. But we can't. Okay. So that's Pero what, ang punto lang dyan nato Brother Lehm, no? yeah. Mga ka-little fam, nga dako jud kay influensya ang parent jud Yes. Yeah. Yes. sa Yes. pagmatuto sa atong mga anak. No, mao jud nay isa pud sa atong makutlo sa first year sa kinabuhi ni Moses. Brother Klein. I would just like to add something on that, no. Gusto lang ako i-share a little bit gamay nga experience sa among training as training na mo nga gi-undergo sa akong pagpang-apply as under the umbrella of the Bureau of Jail Yeah. Management and Penology. Okay. So dili lingla sa ato ang so sulod sa training center naadyoy naay lessons nga ipa-learn sa imuha physically. Oo. Naadyoy inana nga mga factors. And then sulod sa unom ka bulan dito sa training center muna ang tudlo sa amo ginana mi pagtudlo. It is because I could also understand tungod kay ang amo ang gidil sa real makoy or sa real life situation is life and death. Kung dili may inanaon pagtudlo, unsaon mi pagtudlo. However, gusto na ko i-share ang isa ka thought nga gi-share sa amo ang AI o sa amo ang instructor by the time nga nag-graduate mi. Ana siya nga karon nahuman na ninyo ang inyong 6 months nga training diri sa sulod sa training center, but let me tell you one thing, ang unom ka bulan dili igo para mo kambyo og batasan sa tao. Once you go out there, kung unsay imong batasan, mao gyud na ka, and then magmanifest na sa imong pag-provide og service to the public. Yes. So muna siya nga in regards sa to nga ang education nato sa panimalay, that reflects kung unsaon pagdawat, unsaon pag-receive sa ato ang mga bata ang mga education nga ilang madawat sa school. So we could think maybe Moses tungod kay ang iyahang foundation for 12 years was rooted on God, and Yes. perhaps samtang siya nag-eskwela dito sa Egypt, naa siya mga certain reactions nga gipaglaban yun niya ang foundation. Train up a child in the way he should Yeah. go. True, Diba? true. Something inana. Okay, so I think it's time.